همو دمن و شاد بینرن هجاب خیر هاتن بو برنامه و هفته یا کردویزیون خوشحال هجابم باش. سروکی ایرانی حسن روحانی ایرو چهارشنبه ادعا کرد که تهران لهمبر هزن بیانی سرکفتن به دست خستیه و خوپشاندان نرازبون به داوی آنیه. روحانی هر وها راپورتن هن رخصتنان به تندی رد کرد که پرتر ج صد خوپشاندان جوالی هزن اولیکاری و هاتنه کشتن. هر جدما دست پیکرنا خونی شاندانا لپرانیا باجرین ایران لسرزیده بونا بهای پانزینه رژیم ایران به همو آلاوین بردست ربری خلک سویل دبد. چه بکار اینانا تندو تیجا زیده و کشتن و گرتنی یانجی پروپاگنده دیجی خونی شاندران چه به دیار کرنا ویرانیا جه انجام خونی شاندانان در کفتی یانجی بلاف کرنا شوتاندنا قرآن پیروز حتی پیک اینانا خونی شاندانین برفره بو پشگریا ده صلاته. سروک ایران حسن روحانی لداخویانیه که دابو تلویزیون فرمیا دولت گود خونیشاندان پشگریا حکومت نشانه لسر هزاگل ایرانه. روحانی سرکفتن بسر وکو گوتی دجمن ایران ایناد. اف چالاکیان رژیم پشتی راپور تاریخستی امنستی انترنشنال هاتی بلاف کرن کو تعداد بهجتن پتر جسد خونیشاندران جان خوش دست دایه. لی هجمارا درست رنگ زور تر بد. لگوری جدرم باور پیکری یا به دستمه کفتی لدماز سه روژن بوری بکیمی و 106 خونیشانده ل 21 باجرن ایران هاتی نکشتن. باوری هیا هجمارا درست زورتر بید و جبر نبونا انترنته گلک کس نکارم پیاما کشتنا خوشتویان خوب گهینن. امنستی انترنشنال هر وسا دازانی گو هیزن اولهی ایران تندودیجی که زیده دیجی خونیشاندران بکارتینه. وکو تقه کرنه و سترگوانین لسر آواهیم بلند و تقل خونیشانداران دکن و حتی که هلیکوپتری شاتینه بکار اینان بو کشتنا خونیشانداران و ایران خودان دیرو که دوی بواره دا. دستالاتداری ایران دیرو که لسر بکار اینان هزکات تند و کجک دجی داخواستکارین مافخو و دجی آزادی خونیشانداران هیا. لدوی گریدا و جتر صاب دست خستنا سرکفتنه دندو دیجی زیده تره و خدمتا انترنت نمایه دا که خونیشاندران جیان جدا بکن. کمیسیونا ماف مروان یا نتوین یک گرتید بیان نامه که دا نراحتی و خول سر دریا رژیم ایران دیجی خونیشاندران دیار کرد. پیفدار کمیسیون روبرت کولویل دبیجتن زیدگاوین ایران پیوان نفنتوی بو راگرتن خونیشاندانان درباز کریه. بگشتی تیتا زانین که خوبشاندان لچل باجاران یان پتر لسرانسری ایران تنگ کرن. لی پشتی برینا انترنتی لدرنگی شوا شنبیه زور زحمت به زانین کانه چه دبه. خونیشاندر و پرانیا خلک ایران دبیجن نبتنه پرزگریک بهای پانزینه لی توایا بوارین جانی هاتین آستان کرن چه جه پرسا آبوری یان جه بنماین دموکراسی و آزادیان و دگل به همو چنده سیاست دا سالاداری ایران لاروش حالاتا ناوین و دسته ورداناوی لچندین ولاتان و پشگریاوی بو کومین چک دار ولکلک آوانا پرساوی یا ناوکی کو باندورا که خراب لسر آبوری ولاتی کریه. خلک ایران باور دکن او قازانجی جسامان وی ولات دولمن نابینن لی همو بوزیده کرنا باندورا ایران لاروش حالاتا ناوین ده تخرج کرن. مالپره دی انترسپ به هفکاری روزنامه نیویورک تایمز 700 لا پریم بلگه نپنین دزگهن آگهین ایران آشکرا کرن لسر رولوی ده قایم کرنا باندورا تهران لروشالاتا ناوین و عراق به تایبت. روزنامه وان جیمز ریزن او راپورتا نیویورک تایمز نویسی ده هفپیوینه که دادگل کانال حر دبیجد. از باور دکم او بلگه زور گرینگن جه دزگهن آگاهین ایرانی درکتنه او اشکرکرنه که گرینگه بو باندورا ایرانی لعراقی. ایران لدما 40 سالم بوری هر تن برابانی ج سیاست خو یا نافخوی درو دکت او لسر بلاف کرنا شورش ایران هاتیا آوا کرن و هر تم دجمنه که پیدا دکت بو تپسر کرنا خلک خو و وکو بهانه بو سیاست خو. رهبر اولی ایران علی خامنه ای دجمنین ایران و جوان امریکا گنهبار کرن به پشگیری خونیشاندران لی بحثی هنده نکر چند خلک ایران لبن باندورا گرانیا آبوری دنالتن. لیلشینا هنده خامنه ای او بچته او ریگر ناف کرن. خالد فتاح دنگ امریکا. و ده چند روژن خوپشاندانن ایران دا حکومت به تمامی انترنت لسران سری ولات قدکه. چاو دیر دبیجن روش وی جاره جه همو جارندن خراب تره.
Di destpêka şeva şembiyê de interneta 8 milyon rûnişvanên Îranê hat qutkirin. Ev wek bersivdana hikûmeta Îranê ye bû xwepêşanderan ku ji ber nirxê nefteyê buha derketin holê. Çavdêr dibêjin ev e berfirehtirîn qutkirina internetê ye li Îranê. Kêmtir ji 10 sedî ji rûnişvanan internet heye. Berê demê hikûmetê internet qut dikir, xelkê rê didîtin ku internetê peyda bikin. Lê niha çi rê nînin. Ev rêya internet hatiye qutkirin ji her carekê di alostire. Gelek zehmet e rêyê kadi bo xelkê peyda bikin. Li aliyê teknîkî ve ev tişta min nedîtiye. Tevahiya welat bê internete. Ev e cihê nerehetiyê ye. İnterneta Îranê di destê hikûmetê da ye. Ji bo vê yekê, şiyana Tehran heye ku interneta li seranserî welat qut bikin. Di heman demê de ew rê didin internet li cihên wekû nexweşxaneyan kar bike. Nûnerê taybet ji bo Îranê li Washington Brian Hook dibêje Amerîka kar dike li ser alîkariya Îraniyan. Em jî hewl didin çareserek alternatîv bibînin ku xelk bikarin bi ser qutbûna internetê da bi ser kevin ya ku rejêma Îranê ew qut kiriye. Em tu wê bawerê dane ev dê bibe alîkar bû hind kesan ku bikarin xwebgehînin internetê da ku bişên berdewam bibin li ser tûmarên vîdyoyên taybet bi wan ve. Çavdêr didin zanîn ku birîna internetê li Îranê renge bibe nimûneyek ji bo rejîmên din ku heman tij bikin ta ku rê nedin xwepêşanderan peywendiyê bi derve bikin. لقادا تحریر یا عراق ده خۆپێشانداران هەوی و داخوازن خۆ لەسەر دیوارێکی دنەخشینن و دنویسن. پێامنەری me کاوا Ömer li Iraqê protestoyan li dijî hikûmeta Iraqê dişopîne û ev raporta taybet li ser wan amedekiriye. نوکه li meydana tehrîr bûye cihê azadîxwazan û ji hemî tex û çînên Bexda qestkenê û her êk bi rengekî daxwaza mafên xwe diketin. Dîwarê azadiyê ku dikevîte navenda meydana tehrîr danişt xaringeha Tirkî. Ev dîware bi hezaran kaxetan hatiye nexşandin. Her kesekî hîvî û umêdek hebîtin li ser kaxetekê nivêsîtin û bi dîwarî ve daliqînît. Belê ez dê nivêsim ya xwedê welatê min baştir lê bihêtin. Dîwarê azadiyê li destpêka xwepîşandanên meydana tehrîr hatiye vekirin ji layê çend xurtekan ku çalakvanên civakê sivîlin û bo wê çendê vekiriye ku xelek bizanît hîvî û umêdên xwepîşanderan çi ne û dijî yasayê nînin û bi tinê daxwaza mafên xwe yên rewa dikin. Her kesek hîviya xwe nivîsit û bi rastî em bû çûnên hemî kesa rêzê lê digirîn. Belê bi berdewam em genca agahdar dikin û dibêjin nivîsînên hewa bila serbûyerên nûke bin. Û hewl bidin nivîsîna wan bibte namek û rastî ewan kesa bikîn ewên dide salatê da ku ev bû çûnên gencan e û nexşariya durist e û ev kare wesa diyar bikin ku daxwazên me têda xuya dikin. Her wesa zorbey ev hîvî û umêdên ji bal xwepîşanderan ve têne nivêsandin li ser dadperweriyê ye û welatparêziyê û nemana hikûmeta nûkeya Iraqê û destê werdana Îranê li ser evî welatî. Kawa Emer dengê Emerîka. Meydana Tehrîr, Bexda. 25 meha 11 roja navnetewiye ya nehiştina tund û tujiya dijî jinan. Endamên HDP yên di Perlemanê Tirkiyê de ku piraniya wan jinin kombûnek li darxistin ji bo roniyê bixin ser tund û tujiya li dijî jinê li Tirkiyê ku gehiştiye asteka pir bilind. Tundiya ser jinê li her derê dinyayê wek pirsgirêkeka mezin derdkeve holê. Her sal 25 mijdarê roja têkoşîna navnetewî ya dijî tundiya hemberî jinêtê te pîrozkirin. Li ber vê rojê li Parlemena Tirkiye di civîna grûpa Partiya Demokratîk ya Gelan HDP da bes jin kombûn. Hevseroka giştî ya HDP Pervin Buldan di qisedana xwe da li ser pirsgirêkên jina ra westiya
Buldan da diyar kirin ku li her derê dinê pirsgirêka jina heye. Lê li hin ciya jin wek pirsgirêk têne dîtin. Tirkiye jî ji van welatan yek welat e û jin di nav vê sîstemê da têne çewsandin. Di nav 19 mehan da li Tirkiye 652 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin. Parlamentera HDP ya Şirnaxê Nuran İmîr li tundiya ser jinan sekinî û wiha got. 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li dijî jinê em weke koma jin ê HDP me îro komcivîna jin derbas kirin. Gelek saziyên cûr be cûr hem pêkhatên HDP'de heman demê jî saziyên jin tevlîbûnê wan piştgirî wan çêbû. Li Tirkiye rêxistinên jina pêşî nikarin li hemberî kuştina jinan bigirin. Ev rêxistinana dadin xuyakirin ku di vî warî da sîstema dewletê arîşiya herî mezin e. Rêvebera platforma debariyê ya jina Funda Ekin dema tundiya ser jinê disekine dibêje dewlet wek nêrîna zilaman hatiye saskirin. Bizim hükümetimizin me bi şêwazekî zilam hatiye saskirin û mafê jinê bi kar nayne. Tiştê ku dibêjin di jî wî kar dikin. Ji bo jina hiç qadek ve nekirine. Tundiya beramberî jinê bes bi gotinan nayê çareserkirin. Di zext û zorên ser jinan da dayîk di asta herî bilindan e. Ji nav dayîkên aştiyê da Nezahat Yaşar dema ser tundiya jinê disekine dibêje barekî giran di vî warî da jî dikeve ser milê mêran. Serjina mêr her zaman her tim destariya wan ser heye zilmê dikin, taadê dikin, ji xwe heq dibînin, wan bikujin, wan xizmet çîkin. Yani nerincîkî, emrê wan debin. Yani ev ya me ev dîtiye hep. 25 mijdarê ji aliyê Netewî Yekbûyî ve di sala 1999 da wek roja têkoşîna navnetewî ya dijî tundiya hemberî jinê hate pejirandin. Sedema wî jî li Komara Dominik di sala 1960 da jin rastî tundiyê hatibûn. Ev roj wek zayîna tundiya dijî jinê hate pejirandin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. Kurdên Amerîkî li bajarê Nashville ya Eyaleta Tennessee de ji bo penaberên Kurdên ji Sûriya alîkarî kom dikin. Bi hezaran Kurd ji ber operasyona leşkeriya Tirkiye ji malên xwe derketin û çûne kampên penaberên ya Herêma Kurdistanê. Hevkara me Hatîn Mahmud ev rapor amade kiriye. Kurd li seranser cîhanê hejmareka mezina harîkariyan ji bo penaberan xirvekirîne. Piştî hêrişên heyvaboriyên Tirkiye li ser Bakurê Rojhilatê Sûriyê bi sedan hezaran Kurd derbeder bûn û bi hezarihan awarê Herêma Kurdistana Iraqê bûn. Çend gencên Kurdên bajarê Nashville li wîlayeta Tennessee bindava mala xwe ya giriya cihê xirvekirina harîkariyan ji bo wan penaberên kempa berdereş li parêzgeha Duhokê de akincîne. Di vî xanî da ez û Nêçîr Zêbarî û Perwîn Nûmin û Şermîn Nûmin û Çiya Silêman kom bûyîn û me biryarda pêk ve biçîne Washington DC da beşdariyê di xwînşadana Kurdan da bikein. Devê Serok Erdogan dige Serok Trump kom dibit. Ji ber ku pareyeke mezin hate xirvekirin, me biryarda heke em vî parey bi xirvekirina harîkariyan ve bimezexîn û em wî parey harîkariya Kurdên Rojava bikein di gelek baştir bit. Çunkî ew ji malê xwe travîn û çi digel xwe nebiriye. Nêçîr Zêbarî gote peyamnerê dengê Amerîka Mêvan Hesenî, Kurd ji gelek welatan li seranserî cîhanê harîkariyan firê dikin. Tanûke 507 kartonên ji pêdiviyên rojaneyên hatîne xirvekirin. Her wisa ji çend wîlayetên Amerîka bi xwe jî harîkariyan firê dikin. Wekî Texas, ku duwan wîlayete li Amerîka hejmareka zora Kurdan lê dijîn. We've collected 570 boxes. Me 507 kartonên kom kirin ji hemû welatên cîhanê hatîn Norwêc, Kanada û nizîkî 240 karton ji Texas ji aliyê wê grupê ve hatîn ew ê alîkariya me dikin. Me bi hezaran alavên pêdiviyan zarokan û 13,000 kilûyên keristên diyet kom kirin. Kes ji wan xwebexşan bawer nekir ku xirvekirina hindek harîkariyan dê bîte karekê wisa mezin.
من باور نکرد که ام دهن هاریکاریا خرافه بکین. مدوید اشبو خوبخش کرن و پیشکش کرنا هاریکاریان سپاسیا جواکا کردا و جواکا امریکیا لدالاس و نشفیل بکن. بهراپتریا کردن امریکا یان مالباتن وان آزاری و نخوشی و دربون و جیانا دناف کمپا داین دیدین. لو ما بوان هاریکاری کرنا کسن پیدوی کارکه دلوا پی خوش دبید. از گلکا کیف خوشم از ورکه بشم خدمتا ملت خوابکم و از شجران راستم. از گلک شناسی بخود کم و کردکی امریکی هاریکاریا کردن ولاتی بکم. We're very proud of the Kurdish community as a whole. ام گلک شناسی بجواتا کردان دبین بگیشتی و نشویل بتایبتی همیان آلیکاریا مکر نتنی جواتا کردان. از گلک شناسی بخودکم که از بشتاری کارکی و سابم و آلیکار بوم بو ریک خستناوی ام گلک سپاسدارن بو وان همو خوبخشان و اوین آلیکاری برفره کرن می باور ندکر اوی او سابه لگوری گوتنا خوبخشان اف هاریکاریا دی به دو بشان هنه ناردن. All these items are going to be shipped. اف همی تشته به دو بشان بو هرما کردستان و عراق دینه نارتن جبو آریکاری کرنا پنابران ام لباوری نبوده ما سهر جان بگهن و بینه دابش کرن. هرچنده که سرمازوستانی ها دجوارد بید لیدم پیدا چید دا که هاریکاری بگهنه بر دست پنابران. هاتین برواری دنگی امریکا. پشتی اپراسیونا لشکریا ترکیه لروجاوا دبستان لباجار کوبانه هاتنه گرتن و 120,000 زاروک جخواندن قطبونه. توین آرامیا ده هرمه دا دسته پرورده دبستانان دیسا ودکن. پشتی مهکه جگرتنا دبستان باجار کوبانی ده انجام ایریشا دولتا ترک لسر دوره جاره گدن دبستان باجیر دریه خواه بو خاندوانان ودکن. ریوبرن دبستانان دیار دکن گوتوی مترسیا وان جفخارنا روجانه یا دولتا ترک لسر کوبانی لیوان خواست گوزاروکان بی خواندن نهیلن. لورا جی وان هولدان خواه لسر دریجاهی ده هفتیان کرن گو دبستان جاره گدن ورن وکرن. بری دمان که ایرشین ترک سر معبون ما یعنی خواست ام دبستانم بگرن بو کو ام کنکوژیا که ماستر چینن کنن در حق زورن در حق گوندیام فما دبستان خاگرد تبون که اما منها به دم داوی بکر هر کس مامستا و شاگرد سر کار خانه و جیان بردوامه شکلی که آرامی تشکتنه ام بهیبین همو مالبات میهن و شاگرد وانا در کتی در بهرمه ورنه مالبات خواه و رجاوا جبر کد تشکتنه جو آرامی تشکتنه اشخوا درمنجی یعنی ام بکر نکن دجمنه یعنی ای دقیقه گیرش بکه و بکه یعنی جبر ویا که ام بهیبین جیان برخوادانه چه شاگرد و مامسته میهن و چوی ام بهیبین اگر سر کار خواه وش خواه برای دبستان مج بکرنا شاگرد مج لیژیان کنه مامسه مج لیژیان کنه. ریوبرین دبستانان ایگریدای دسته پرورده یا کانتونا کوبانی ددن زانین گوجبلی آستنگین گورو ددن جکیماسیا آلیکاری و دجواریا پیدا کرنا پرتوکان او دمترسیا رودانا شرکی دا دجین گو دبستان بین آرمانش کرن و بنگهین وی ورن روخاندن جبلی دور کتنا زاروکان جخاندن وهي 497 دبستان ما هنا جي ما تشلي قرتنا ويدنيش تباي باكن او تشلي كمان دبستان انا قلت جي سال سنور بركو سال سنور عسكري ترك دولات الترك داكر كر مرميان ضبجنا ملات ضبجنا شاغرتون ضبجنا ما مستند مدرسين جو ما قرتنا منكون ما دبستان باكن بشي داكر كرنا سر هريما غريسبي وسري قاني كوشبر جهات نجم كوباني شاگرد تاق صد دبستان چه بیه حجمان شاگردان زیاده بیه جویش بانگ ما رخصتن نام نتابی تاریبات چی رخصتن یونیسف یا کو پاراسن زارو کندی که پرورده کردن زارو کندی که کو بیت که کو ببین مربن آلیکار تا کو امجی کارمن و دقت ولجینی هانه کو شاگردی کو لاجئ بونه و کوشبر بونه اما نبچه بیکن و پروردی وان دوام میکنه. دنهی مهابوری دا دولتا ترک و چکدارین اپوزیسیونا سوریه ین گریدای و ایریشا باجار گره سپی کرن. ده انجام دا باجار هات داگر کرن. ده همان دمه دا باجار کوبانی هات توپ باران کرن. ده انجام دا تواهی دبستانان هاتن گرتن 120,000 زارو جخاندن بیپارمان.
Festîvalî Dengê Amerîka Kobanê. تاوی کو توایی جهانی ده پنجی نه سروکین دولت جنه لامریکای ده هن سروکی جن نهاتی هلبجارتن. دلبجارتن سروکاتیا 2016 ده اندام پارتیا دموکرات هیلاری کلینتون لهمبر دونالد ترامپ بسر نکتی بو. لده هلبجارتن بیده هجمانا بربجارن جنان جبو سروکاتی بلندتر بویه. هیلاری کلینتون تکچین اخوان لهمبر دونالد ترامپ دلبجارتن 2016 ده دنرخینه و دبیجه دجبرتی زایندی جی به باندور بود تکچین ویده. جی کمنترین ویجه و دیروکا تومارکری تم دجی جنان صفکاتی و همی جورین زوردستی رگزی چه بونه. لورا رفتارن وها نتشتن نونه. تکیلی ترامپ به جنان را نرنیه. گوجی کلینتون را گوتبو جنکی گینی. یان جی دجی شکل جنان تشتان خراب گوتبو که اف دجبرتی و گوتنن وین نباش بو سدما تولیبونا جنان دل بجاردن پارده بو کنگرسه. گلکی جن پیشت هاتن و بون اندام. ای سال جی حجمانا جنین که بونه اندام بو بجاردن سرکاتی 2020 بلند بویه. دنا وان نامزدان ده سندر الیزابeth وارن، کامالا هریس و ایمی کلوبچر جی هنه. همون جیل پیشبری زایان داخواه روبرو استنگیتین. We have a certain archetype. لأمریکای کاراکتری که هیه جبو سروکاتیه و او جی میره. ام ریبرتیه به تایبت جی سروکاتیه به شوازه کی تنه دفکرن و جن دناوا و شوازه دا هین تننه. به تایبت اندام پارتیا دموکرات دبن قربانی دجبریا جنان که اول همبر میران ده لاواز خویا دبن. او جی نرینه ده درباری پارتیا دموکراتن دما گوتو بخوازت بسر کوه دوی گوتل دجی او ریبازی گودناف جواتی ده هاتنه کرن خباتی بکن. بشتی تکچوینا کلینتون نها گوتنک هیا گلو اندام کی میر باشتر به جواب سرکفتن دموکراتان ده. لی اندام جن جی پارتیا دموکرات گوتنین وک و او ندمی وانه قبول ناکن. دما پتر جن دکارت بهز ده جه بگیره او پیش بچونه او نه حسانه لی مروف بری خوانه ده نکارت شتک دست بخه. بربجارکی دن جگری سروکی بری جو بایدن دمکی نیزه رخنه لسر الیزابeth وارن کرد که او گلکی بهیرسه. وارن جیره برسفده و گوت راسته از بهیرسم و از سدما ویجی دزانم. اندام جن لدجی گوتن نباشته دکون و دخوازن وان بشکینن. نها چاوه هر کسی و بویه او جن ایدی ده پرسن گلو اف گوتنانا لسر اندامین مرجی تین گوتن یاننا و اف جی باشه جبومه. هلبجارتن داوی دیار دکه که پشکریه که مزن هیه بو اندام جنین دموکرات و راپرسی جی اشکره دکه ترامپ پشکریه جنان ور ناگره. خویا دکه که جن ده هلبجارتن 2020 ده وی رولکی گرینگ بلیزن که بکاربن استنگیان بشکرین و ببن سروک. لولات نيجيريا برانيا فيلمنوان بنا بزمان إنجليزي لأكاديميا خلات فيلمانيا أمريكي بو فيلم النافنتوي بفيك نرازينا أو دبيجن دفي فيلم النيجيري بزمان وانبا للآلية كدن أكتر النيجيري دبيجن كو فيلم تنه بزمان وان بالا خلقه ناكشينن. فیلم چکری نولیوده دستمون اتومون به آرمانجا گرتنا خلاتا اسکاری فیلمک به زمانک زکماکی یا نیجریای چکریه. او براستی فیلمک به زمانی هوسانه لورا او فیلمانی زمانیه نه انگلیزیه و من چند فیلم به انگلیزی چکرن لیوه فیلم منیه یکیه به زمانی هوسا. پرانیا فیلم چکر نیجریایی فیلمین به زمان انگلیزی چیدکن دا کدا استا گردونی ده بگی هجن پرتر تماشیوانان و هر واد هندره نیجریایی جی که کلونیا بریتانیا یا بریه و انگلیزی زمان فرمیه. لنيجيريا هكي از فيلمكي تواهي بزمانكي تشيكم او فيلمي من تنه ببا فيلمكي هريمي صدماويجي اوكو بالا تماشاوانان ينكو لهريمين دنيا ولات دي نكشينا. لپیشتی کو خلاتین اسکار سریلیدانا فیلما یکمیا نیجریایی با بشا فیلمین ناونتویی یندرج جبر کو پرانیا آخافتنان به انگلیزی رد کر دبه کو اف بگوهره. تنه 11 دقیقه این فیلم نیجریایی
لاینهارت یکم فیلما نولیوودی یا نتفلیکسی به زمان زکماکی ایک بویه بو. لگور قیدن اسکار زیدتری نیو فیلمه دوی به زمانک بلی انگلیزی به داکو بو و خلاطا تایبتی روابه. اگر هون لوینین مزنتر بنیرن هون ببینین که اف سرکفتنکه جارا یکم بجداربونک بدست خست اف دیواتهی که دوی پیشسازی فیلمه یا نیجریای هلوستا خواه جنو و آوا بکه هر وها دوی او کسین فیلمه چه دیکن دلو مجی خواه درباره رکن پیچکش کرن ناچیروکن خواه ده بگوارینن. کمیته هلبجارتنه یا اسکار دبیجه کورت کرن دوی فیلم چکرین نولیووده تشویق بکه داکو به 500 زمان زکماکی پرتر فیلمان چه بکن لیقانه کرن با زوراندنا جی انگلیزی که زمان ولاد به هفدو و به جیهان و گرید ده اوی ببه پرسکریک و جبو هنک فیلم چکران زمان کارانینه نگرینگه. اگر کسک لو داوانی یا رونشتنی رونه بریاری بده دبی گو فیلمی من لکوی دبه و بچرنگی به یانجی چه خلات لایقی ویه او پرسگریک آوانه من کاری خو کر من هنرمندی هندری خو خورتر کر. دماکو فیلمک نیجری هاتیه رد کرن و اوی نکار به خلاطا اسکاری بگره پیشگرتنا نتفلیکسی جوخوه لسر نولیوود و تشتین کو فیلم چکرین نیجری اوی پیش روژه ده چه بکن بالکشاندنک پیک آنیه. ایسال د مراسمێکی لە لندنێدا دوو ڕێژەمەوانان خەلاتە مەگنسکی یا مافێ مرۆوان وەرگرتن یەک خەلاتکردن ڕۆژەمەوانی ئوکراینی ئۆلێک سەنسۆڤە ku ji ber raportên xwe li ser Qrimê li Rûsyayê de hatibû girtin. Ya din jî Cemal Kaşokçi ye ku ji aliyê Erebistana Saûdî hatibû kuştin. Di hûrbûnî divê raportê de ye. Rojnamevanê Ukraynî Oleg Sentsov xelatê mafê mirovan yê sala 2018 wergirt. Piştî ku demekê dirêj di girtîgehê de mabû, meha îlûna borî serbest hat berdan. Ahenga rêzgirtina xelatdayînê li bajarê London pêk hat. Dema 2014 Rûsyayê dest bi ser nîvgirava Qrimê da girtibû, Sentsov raport weşandibûn. Ew bi tawana weneyî ya têkeliya bi terorê ve hatibû girtin. Xanim Meghan McCain, keça sînatorê Amerîkiyê kûçkirî xelat pêşkêş kir. Ew hatiye eşkencedan. 20 salan hatiye hukûmkirin û girtin. Ew şandiye Sîberya. Ew hinartiye Cemsera Bakur. Derdê wî heye, ew bû demekê gelek dirêj hatiye zîndan kirin. Ev tiştên kê min ku ez ji zalamê bi neheq hatiye zîndan kirin. Yên ku ew girtibû dixwest wî bişkênin. Lê ew niha ji her wextekî bihêztir e. Ew kes jî Oleg Sentsov e. Dema Oleg bû dengê Amerîka axift wî banga serbestberdana bi sedan girtiyên din kir ku niha li Ukrayna digirtîne. Niha nêzîkî sed kes ji xelkê me li Rûsya girtîne, piraniya wan ji teterên Krîmyan e. Her wesa zêdê 200 kesan li herêma Donbas ya cudaxwazan ya li jêr kontrola Rûsya di girtîgeha dane. Divê hemî girtî bêne berdan ji ber ku ew bi şêwekî neqanûnî hatîne girtin û bûne rehîne di destê Kremlinê de. Zordariya Çînê li hember îgorên musulman zêde dibe. Têgotin ku zêdetirî 1 milyon kes di ordûgahên zoramiliyê de li herêma Xinjiang dest biserin. Gulçera Xoca, nûçegihana Radyoya Asya Azad ku hevpara dengê Amerîkaya xelata Magnitski ya mafên mirovan ya 2019 stand. Ji ber eşkerakirina zordariyên Çînê li dij îgorên musulman. Bêdengiya cîhanê bûye piştvanî ku Çîn kampên bi zorê topî serevkirinê zêde bike û bi milyonan kesan têda top bikin. û yên li derve jî êşê dikişînin û li jêr çavdêriya herî dijwar ya polîsên dewletê de ne. Xelata Magnitski hat binavkirin piştî ku parêzvan Sergey Magnitski rastî lêdan û eşkencê hatî ji aliyê zêrevanên Roswell girtîgehê da. Heta ku jiyana xwe ji dest dayî berî 10 salan piştî ku wî dosya gendeliyê ya başnedanê bi bihayê 230 milyon dolaran eşkere kirbû. Her wiha dengvedana kuşna rojnamevan Cemal Xaşiqçî merasîma xelatdayînê de hebû. Yê ku sala 2018 ji aliyê konsulxaneya Erebistana Siûdî ve İstanbulê hatibû girtin û paşî hatibû parça parça kirin. Dezgira Xaşiqçî amade bû wergirtina xelatê.
از هست دکم نهار حال سرگی ماگنیتسکی و یا جمالی دگل مدایا لبدره او لگل مدگرنجن هرچند کوان جمال اجوه جهانه برو وجمستاند لأمی خبات خو بردوام بکین و نرخنوان بپارزین. جبو بردوامیا و خباته بیل براودر وکیل بره ماگنسکی دست به کمپینا بناو یاسایا مافدار یا ماگنسکی کربو. او دخوازه لهمو جهان به اره کرن یاکو تایبتا به سانسور کرن و بمپیکرنا مافین مرووان. بریا روناهی خستنا سروان قربانیین کولدش بمپیکرن و زیدگاویان راوستانه به هیویا خلات ماگنسکی ببس صدم کو داوی لچاندا لیبورین و نسزادانا کسین تاوانکار بهه. تماشاوان هجا دوی راپورت ام هاتن داوی برنامه آوه هفته حتی برنامه کدن بمنن دخیر و خشیده. هر شاد بن.